Oriomno omlori muherwa owengangara ya Western Nyota TV no kusangafu bwange ichuli ya lero okurere spindi esi Amenosanio kwachakia imbaha esindu sikulundu yalo mwana mukulundu ebira kuwa ama ebiyayo kuchiriri simbaha lero ni lero no kusangafu bungi ojiba maswali kemwe alala nende abaria abefwaro bwinjo kabuhane undi amborari balange bana mahuwa undi amborari balange abagwe changula isibisi bulao uriano bosi yohola kano mungira ile ikwanisiwe ambi mlubuchiro kumerane se Achuki ngelanda yori napiu stangauzi ambi leo ushara mnomlu ya wanje hosikuli nikali anja nango reverend ya lista vile mbwa likukana ya APEC iwatsa kwa ngware karibu karibu always wewe wa Western Nyota TV metawananga Reverend Nelson Ofunja Mindumuai Saints Covenant Ruma karibu chirada ambi bishop mtemuno buhiere mwezi wakasa mtuli mwami umamye chowe metakange bananga Franklin wero modo la mukazala Kristo ambi asante ushere mno washanje mara kanje ni si Apostle Robinson ndio mwimere wa Kabiti Pastors Network mrono ushere nize Bishop Patrick Stika alikanisa ni Upper Milele Ministry karibu Rio ambi handi mule kuchuro lwarero ndino kusanga kubunge hola kanwala lana ambi ni hurachi ya pengine homa swali karaka mbele mbangire sabire kujibeho abalori aruwa reverari first born babere sibanga luyari first born babere sibanga luyari hareyo lakini ara first born aba concubines vihira ndala ngenje mu mului first born ba concubines na bolari no muhaso bobiri no omsajaye asiamina mahuwa mahali harano yosi yehulo mwana mkulundu msiani lakini inyumba ya mberi mwana mkulundu yopreswa uliyario hiyo mwanae harano ya kuraiba haino nkudomana manabolari yewe kisia esi habangani muhaso kubiri mwana ngesaka simuri yeah, so she was relating yari tanganinde manja kiro lusungu yari ngalangane makwa kene mahara kona bolari hare first born babes bangoliyari lakini abari ba concubines aroye langa concubine reverend sabasa muonyere ngura choma zoni karero ya lai nukumbuka inyanga ya bali studio mu reverend Ofunja ya moro kuhusu linanga lenero wala mwanzo mshtapushati tronomy shibola ngandi na mundu nahiri mukhaliwe nahiri bakhali babiri noho babaka na mwana mukulundu abe mukhali wa yakayanza tawo wenyala kuira mukhali na wahira ukira kwenya ijira bindu wasu kumona muko fulani kachira wahira mukhali no bandu bakolorera balla ukere wanga bakolorera mukhali urera na iwe singalaka nizo tshiro kwenya kuira mukhali wemai tu kainyanga mundu akana kanya kuira mukhali sasa yakanyola wayanzi ibanje liwola ndina nuba nunyola uli mukhali ukhayanzi na uli mukhali undi uyo uyanzi na mukhali ukhayanzi oyo yibule mwana mukulungu na wayanza uyu yibule bana nyuma wewe uhane zalu yali umukhali umwana mukulungu winzu khali ukhayanza eyo shijane mukulungu wo ukhali wana bakhali baneno barano no sababa mulanga konge panjao yani bakhali bandi mundu kuira bakhali bandi yani no halika ndu yalo wala halika wa halika bakhali halika nkubana bakhali zaidi yumulala what day here ono halika bakhali shi aijalishi mukhali alena ta mukhali ukuranga unyakulera mukhali ukuranga lakini acherebe kuibula uhire wa kabiri yibule mwana mukulundu mwana oyo ashiriza mukulundu ahiroza luye libero koli mukulundu shikaliho mukhali wa kabiri yiro ya khibula ano ukuranga baka lo yibula umwana wabe ne mukulundu apana bana numusatsa oli banjiriste tanga bana numundu musatsa
shibabalizwa abana omukhali tawe khali nuwenza khali za mu Kenya isheria ya Kenya nuwenza inyanga lusayinanga documents mu Kenya okurebanga uli mwana wina urahulire lya papa mama wonu wina lakini uranga uli mwana wina identity nilire lya papa kole bereba na mao wina kole witsa kusayina lya mama ku nuwenza kula mubanjiri mpaka mushira mpaka kalunu bana ni papa ku papa abe ibula mwana mumukhali muti no mukhali muhindira no mukhali wakari bana ba papa mukhulundu ashiriza mukhulundu abe mukhali winyuma abe mukhali wakari no kuranga mwana yashiriza mukhulundu kuise wewe mwana manone utukona akole ndini ahero luyeli na kwenza okhandi khuli banjeli bolanga banjeli setabula imwana ushiyayi mukhulundu khumunyala khuba khali hango mwana mukhana ne mukhulundu lakini mwana muyayi ne umulondanga muyayi uyu aherwaza luyeli khuli mukhulundu muitala kali makhuba kaliho mukhana yala moloma ahe mukhana muyayi wa mukhulundu wala inze shindamala muitala ta inze ndi mukhana muyayi uyu mukhulundu akhole ndini amaritsi uko iwo muyayi khali abe warangira mukhana muyayi uyu ashibalizwangwa mukhulundu ahero luyeli luyeli Orio mundu abone kukena. Reverend yabona mambo wako vile. Nindalwa kese ya hapo kese vile. Muhai katana be muhasu wa Habib. Na hiyo ndo mwana musiani mukolundu. Asa nende stiwasesio musiani mukolundu mudala. Niye safa tibonela lana binya hano manyi sabanje yabo la khokuma kwako ko muhana katana bere na mukulundu ne musiani arwo kulo musiani mudala kula kama umwene dala nyesikira obesasa lakini sino kuwalamba mwerevere njabore mbulana muhana asali nende omuhana kunecho kuloma lumoko baraka to muhana ngomulundu olwezo omuhana tulanga uchamu otulamudala no chahandi ochode handi ne byose handi binyaho kuloma lumoko muhana osingokulundu ngachire wachire nano yesu nyala byabile kuloma bature mudala rehera musiyani nano musiyani nakatana ruwa hudatwa masina ni ofisi no mukulundu mudala lakini unyobo la kutimwe onoringala mbesa ringala kama oringala nga nini abba mnabukula manje ma hola kusara na niyecha na hola na bereso musacha babukula yebule mwana manje mbeni Ismail mwana uno yari lana ngomkulunde kati noringala story chae yecha isara amwirusa yerusa haga naja lakini nature mu dala mula omanye ngala nganya sabe chango stiwa ngotwe hange nyebula ko bana bandi bara basumi banya mo yebula lakini oringala Ismail uno endaga ni lo mahunie sana na handi nyasabo lambe ngalumwana unara nyonyo bona mbanyasa yeshimanga kata nori wola ngambolango konkibai ohoro manyembwe buri mwana kata so wola ngambola kulumba nombo ko mwana owembe bobulana bana bandi bano bauma ehabi chawe buri mundi alisinsi kulumba mamboli ngale mukabo okwo kodweso buri mwana kata nori wakatikati nori wenyuma ori no mukabo ko lakini no kurula malumanga ku mwana emberi kuruwo mukabo ni sibosindu silani siyenya na benahola kulweso no lingala to mwana wila Ismail na ne bamwirus beruse haga na chire endaga ni wala mwana wila ninari yara sana maska lakini uyara ngera nyasesi ya kura lakini mwana wila ngara ngalo ho manye nyasaya ukamesange si mwana wila ngara endaga na wala nyasaye chana lo malumira haga na mbora mburi roho simburi roho na mwana uno nakuto kuba mburi cha sigosi da hola maro Teresa machika na mwa kulwesi onyasa uranga kato mwana oyosa o ngadwa yule mrenti abore
nekata nali mwana owa concubine na wemberi es omwana ulali ndesiti wasiye emberi wa Nyasaye ngomwe wemberi kulwesyo Nyasaye awurira kwa Ismaili na niba mwiruse no kulwesyo ohero manyimbo kata nori overo notevere swaliyo kata niwe kukula ali ngana mbesesi kohera kulwa bandi muhasu okudatu okubiri na Nyasaye abesana ngesitiwa sana rumwana emberi anambera sitiwa sesi emberi sira kundo Nyasaye malo muzokola na Nyasaye sanya lokalo hanya ngalia pa Orio. Ama wakala madi. Obaire umhale fola ngire moluzungu mbwe concubine. Ngote concubine ni kama musamya umazwi no de yo mazwi umuntu undi. Oyo umuntu wari wadeha ho. Ni ngalanga ngaboye. Esko naskoko. Yani yadeha no amreta. Naskoko na muluzungu ni concubine. Nbilano nilimwe kolomaka kusibisi ambere. Esibisi ambere umwana wa ambere kandi wezisiyani. Nbilano onyore Nyasaye awundi umuhaya wa ambere ulakasiyebula awundi warbe ubiri kasiyebula mwana haba lakini ujo ibula muyo langa mu concubine nasko omwana muna kutara umwana wa mushari norina unabolote ngona ngarona ngorone wananga nde omukazi ninyo kwelanga pendo amberi yese no amberi ndio lakini kwa kusasa dakha umundi baratsa dakha mushari uno so omulu wa omwana wa amberi manyine musilo ya sana balu ya sana bakera bakholanga kubola mboyo omwana omukhasuwe nyuma kasawo so bakwali omutambo ngaba lakini no makokani asayende kwa wanadamu ni tofauti abana babalanga ngambwe the Israelites abana ba Israel bale babakazibanga bone so abantu bano babula right yola bana ba Israel and the right nabana ba Israel kandi babalanga bashali bonke nabana sibabalanga abakana baruo lakini babalanga bashali bonke lana bale kubona babili bano bali bana hadisa mangalimwa ese mangalimwa ngoto za mangalimwa ndugu na ule kole mangalima akoko Kenya ko Kenya ni kwamba abandi kubana bade kubona babili abandi naba maid abana maid ni ushibola zangi uno kwa maid now manyendo ya kwa ira mukali wewe kalangwa una Rebecca chiyula ta lakini concubine wewe no muhinziri wewe walanga biria na yiza buyula mwana mkhulundo walanga Robin yero za mkhulundo wewe yeah exactly yeah bedi dawo temo wala wa maid ni Robin chiyari wa Rebecca so vandu kavaluya mbonanga ni va mulusuka wala bedimini ngoto mulia wala katiye ni vesa sana mwana mukayo duia muisanga sana wala no mwana mukazo umundu mukulu no mukulu mwana mukulu no mukulu khadi kababora nolingala Yesu Kristo nolingala leine jirani kiasi ano Yesu Kristo kasiye buloko Daudi mwana Daudi kida kasari mwana umukazi mukulundi hapa kandi yari Yesu Kristo akila munyumba eyo mukazi wa Daudi yabukula woria mulimye chete akila munyumba lene ndio mwazi wa Daudi yabukula umukazi woria ni nyumba ya Yesu naskoko so na ando kutelewa andiko omba umuhango tebereyo atebere hii na abantu benya belewe ekuwele mbwe
khasi mata bona ya tla mo khasina ga badawe no re kala bona gano ulanda ba bese mfano mwana fa ga so mfano kwa Robin na bese mfano kwa Daudi bese mfano mingi sana omwana shingalundu kwa bore omwana no musacha omukhaya kinganga lakini umwana no musacha atana babolangwa be mother's language umwana no mother's tongue lakini mother's tongue yeye janga sa umwana wale eselenda de yo kabarasi umwana ngi no musanya umwana wa kabarasi mother's tongue yes obone watoto so umwana the right yendala umwana ula nomkhulundu abana manoba koyo besestiwa kata nyazanye cyabarikiwe muhayo wa mbere ye umwana wundi omkhulundu ni wala na atanye ne amare okutangira okumulana period Mare. Wow. Okay. Mwaga na malaito. Yeah. Kumala kubola mbu mwana mberi ne shipa yaro. Alimbo lolo ita lota. Mwana wa mberi ne shiho. Ne shiho yaro. Ye hoyo ngweshitira abetsanga dependable. And the family was here in Ghana. That's why when you look at Matala Kandi, Papa Bishop, Mono Mukhana Nari, Nimkulu Mitala. When you look at Yola, I only Christian no Mano Mukulu, no Mano Mukhana, no Mulona don't see him. When you look at Yola, because no she hoyer, Kata Tisio specially Itala, it's on where I see. Unenda matala whereby katevindiwe mukunda bino land title deed. Kwenye loko nyola mbu msiana wala waka veri ulo ndo mkhana uno. Lakini mkhana na wae title deed. Na mkhana menyanga zende documents imu itala. Okubi hatsa. Kisa Facebook rim. Okubi hatsa. Yani nikuwa zama dependable no mwana wa amberi. Na uliyali ya ebwa. No lalano kataniwo msiano wa haberu na yenya lano samani yikwezo mukunda lano mkhana mkhongo na alango mitala ndenya wiza khangano okase kulikuwa fulani na alango kule uwe nyetsa chichika mkhana umwana wa mberi no mwana uli dependable na the same applies nende kataniba no kwana property number inheritance chikanaba kamiba kabola in whichever way, Romano, Omkaso, Wahaveri, number and number Arano, Kinyanatsa, Aheboli Yeli, as it is. Mana Mkolundu, Mkolundu. Bishop Awoli, period. Period means Karitadi, una ukaruka nyata. Nuenza mahuba ka Abraham. Subira neka hoeza nga majibu malai kabisa na muhuri tiare revelo. Subira nyolanga lijibu liere munjire lindai. Ismail nyahi ulonewo ibulwa imberi wa Isaac. Na nikalo langa ndina saa ya wala pana. Singana reverend ya wale. Uyu sasa amenyana kuzalota. Ati shimwenye tawa. Na Abraham naye zile kobe nalo ni kobe litimi sana. Uyu ni mwana wanje. Kulonda kana na Abraham yemanya uyu ne first born. Kandiwa Nyasaye yana chiza ndina alahambe mwana na Sara. Lakini tayari Ismail yaliyo. Jasira singile bero Nyasaye mbora hapana ni mwana wanje. Nyala Mungu nganya ndiri. Lakini Nyasaye mbora sikire kobe ya Sara. Ndio kuna maana ya lakini inze mwene Nyasaye ndambariki.
Kutibaraka chimo cha firstborn chimwana mukholundu hangu alinisemu yeye itibaraka tiete cha firstborn anyala kutira kutama nakachira yanya sana bora Ibrahim ujirati lakini ize mwene wati yeyo nzenda mbariki unaona nikala sasa nomanyima kuba ka Abraham na Sara kalinende complicated chira bali nende ahadi na Nyasaye lini yabaye promise dina Abraham na Sara ndiza kubamwa nandikala ka mukhulundu Ismail wichurulira kaya Isaka nashire kuinjira ta ku Isaka ni firstborn ta Isaka ni mtoto wa ahadi lakini firstborn wa hiyo nyumba ni Ismail mwa utuwa zabana mukhulundu aherwe luye lubele kuli firstborn nyazi sana lwele bali buli mwana alinende isemu yeye tsikabititi ube namba 3 ube namba 4 ulinende khabiyo tsikabiti so ze shulanga diba nukhurumikhere langu jene kalaga Haga yali concubine wa Abraham nene wimula firstborn na Nyasaye wa Abraham uyu de hatitsa shira de nyanga kubenende mulembe kira another way ama injira yindi yukolera mulembe ni separation one niba kumenyi na apostol mukolera mu studio munu baje bili kalo kaitena na apostol kunya kumenya halala tawe injira yukolera mulembe no kwawukanya apostol atipando ningezi pari basa kunwale hokala Haga banyana kwikhala na Sara munzwinda latachira mulembe kula kala Haga yile iwe ne witi nyuma kala hayo uti lakini umani shida yitsa lwa Sara ili yake bula mwa washiro kwibula shida iliyota kira Sara naye wenya mukhali wiyibula Sara naye wenya akayibula shiyali lyenya ya Abraham lyenya Sara lakini Sara sasa mayibula wewe yamaya akundu wandina shiwango shikukhulundu shitsa kulona wena Ismail ayalla yo wivu yalla lishenda kandina mwana undi atsakukola netsiparaka tsya hango ninzenda afibula mwana nekama kalera ibula liyelo okay lakini Nyasaye ni wa haki Nyasaye God is just Nyasaye hana yakola justice yeye kabisa na wala mwana mwimbiri paka enzulu lo Ismail kule yabarikiwa neba kondola makora kozimshibana sikira tsikabiti Nyasaye bora de hati nzenda mbariki nuenza Nyasaye mulonda paka mshangala lakini maisima yelila ni sauti ya firstborn Nyasaye anabora bulili sauti mwana so sauti ya firstborn Nyasaye alinene heshima yeye ya hezanga firstborn na heshima ini ne itana Yesu Kristo holy firstborn shingana evanjeli walanga ali firstborn mubana banyihe Nyasaye na muhalu yeli dikala as a son of God alinende luyeli Nyasaye mwalu yeli yose yamwa power ushibala nende mwikono alina power ze firstborn nuanza lona niye nyakubariki bana bebe narangana rupeni firstborn ndio yamwa zikabitete holy firstborn ninde kholo yena na misbehave yenyola tsikhabitete kholo yeni na misbehave na bona niwana abatu ulitsikhabitete itsinende na abatu tsikhabitete itsinende khu buli mwana hangu firstborn yanende save yeni tsikhabitete haijalishi yibulo muhaka anon mwasa Exodus chapter 4 verse 22 ololori Israel yaberisubua status ya firstborn. Nenu endelea wabulabari under the Davidic line.
harota ngeza kuborore kumulori Israel kubere sibwa ama status ama Luhya lo first born bako lasi kunikoni bakwa sibwa bere sibwa Luhya lo first born. Yes. Israel koyero Luhya lo kulangwa first born. Liyali nyali Messiah. Shikira no hands and in Messiah lomba shivala. Lokole kumtopic yana yakale. Messiah lomba shivala no chapter number 11. Bantu banyesaya lomba kuhusu mawa wala kwenye mpaka munara kutoka mwikulu. Kufana yani penya kupisha na Nyesaya. Nobali ba khola ndo na hitsi kabira tirhangira. Nobali ba khola ndo Nyesaya mana bakaluka nyabaranga kumolo matsilu katibula kwela wana. Ranga kumolo matsilu katibula kwela wana. Kala kabandu abanyala khola shinjo stawa banyala kwela wana ta. Unutia 12 ula Nyesaya nalo izaku chekula mundu langwa una Abraham. Chapter 12 ya mwanzo. Chapter 11 baukhane. Vandu asalani timataifa kanyoreke tsikakira tsinyoreke. Unuiza chapter 12 mliangu kwa 12 nalo Nyesaya achekulanga Abraham namboro mwiwe zakulomba litaifa. Iwe lalango papo mataifa. Ubirira mwiwe mataifa kosikalakasa. Naranga kumuha Luhya. Mulibone nero nyolanga ndina Nyesaya sasa yiromberanga litaifa lyerye. Linyala kukarukiza Luhya lo Nyesaya. Luhya lo Nyesaya lone khere munara. Nyesaya yenye injira yanya kukarukiza kulomba Luhya lwerwe lwanyala kubirira kutuka kutsimbya tsindi. Nalo yechekula Abraham sasa nasingiza Luhya lo Israeli. Nambora kula kwa Abraham kula kwa Abraham nalo kunyora Luhya lo Israeli. Kema yambora utakuwa baba wa mataifa. Nalo izaza kuichekura Luhya. Shikira Nyesaya niyeja kumira bandu mbaka abeni hainjirira abeni point injiriraho gali yenya kuseba litala mbaka abe mundu mulala weyinjiriraho kuyanza kuseba litala gali yenya kuoko Kenya isala yinjirira mundu mulala kula mundu mwenoyo and then alanyola lingana lilisamba. Nyesaya ichekula Ibrahimu niye nyanga kuikalukutira Luhya. Luhya lunyala kubalo Nyesaya. Nambora sasa bandu bosi bahulira iwe. Bandu bosi biza hasiwe balalangwa Israeli. Bandu batsaku ikulo kula mbiwe. Yoshula langwa sasa Abrahamu tawo lalangwa Israeli. Shikiro tsaku kula Luhya luli lubamba lalu. Nyesaya yenya kuirombera Luhya lwanyala kuinjiriraho kutuka kwandu bali muliro. Nekira wala Israeli ne first born. Jene Luhya lo Nyesaya yechekula lwanyala kutukira ku bandi. Yes. Ya ngaliwe Reverend yabola Israeli niyo Luhya Nyesaya chagwa nabola mbino lwange ni mbara wose umanyire mbwendaga ni bolanga mbwe efwe itulanga mu dusungu mbwe ya Gentiles abantu sa amataifa abantu abanyolo uboni ya umba basi sa emba basi cha Nyesaya niyo eskere daga ni bola mbwe efwe kwanyolo uboni ya abana batari ba Israeli mukuyi bulwa Mungu lwigulo Israeli lakini kwanyole mbabasi nane dagani in fact huwa undi wala mbwe paraho nikari mbwe Nyesaya anyala haya wala Luhya lo Israeli kulo bahorisi yonono na efo bandusa abanye babembabasi oparotie nikari mbwe ya haya bana ba Israeli kulweze no kulingana ku first born na kulingala ofinye nyuma ono kulingala mbwe hata Yakobo naberesa abantu bayahabi ngalua askofu abore yolezi hana abola mbwe ewe Ruben odona nande kwahoda yahabi chawo kuberesa odona nan kulingala
mbwe Israeli no lwibulo lwa anyo firstborn oanyasai winya kubiringale byose kubiringala mbwe efo bawonisibwa nembabasi winya kuringale mbwe kuli abebulo banyasai bo kubiri ndo lwibulo londako kulwezyo otechuhana ngo bayiro kuwonya nikali mbwe nyasai yanyala afucha aba Israeli bo bibulo lwambe na ewe Paulo ni andika mara bichapa Korinto abola mulusungu mbwe wa just grafted yani wori munda wabandi wakosa Roma Roman fuko bandi wakosaniwe the priest kesen now fuko kudesani bakenga kosa undi ni bengisa obembande ale kwabola kakule ba 2000 man nani Kenya hano manyi mbwe emba basinga efwe nokubera atabalia barutekereza efo babandi kwa Yesu ngaba abantu balambwe bandi bakunanga mwe sande banda honewe bandi hao banda kumezyo ukoero kulingana mukuriho nibuno asukuri mukwicha mukiroho kodo nande nyasaya efwe sports kuri fast born lakini kulinde habiche efwesa echo ndakini bwana Yesu niyo fast born ndana kulingana ukyo lakini ukoero kulingana mbwe Israeli kweli nyo bibulo lwa mbele nefwe wanyola Paulo nyewe la yanga na wala mbwe murehe kuno bai Paulo yabola mbwe ni siye bulwa mune yakane lakini yakuswa ngomu umuyahudi ya umuyahudi wa bayahudi nyasoma asome bindu ebi edini lakini yabale byosu kuba ebitayi hoya ili mbwe ahole kala kunano ewe eseni nawe fwe kulingana sukuri obundi bulwa mbenga ba Israeli asikunyala kufumira mbo kwabo lasi lakini kukula no kulingana mbwefu omwanya bwefune bwemba basi kubese no kulingana nga awonoga byekesa baro binyasai yachagwa ba Israeli lakini fo bulano kwecha wanyo lemba basi kino nyasai na twingisa ose kunyola okuingira kunyola ubwonya buno kubese ba Israeli na wole lwai fast born lwai lakini kwa hoyanga kubore hanu kudondramu kwa sana muka uko formula ngumu wanyo isemu yene Evangeli kubora yitsa kubali bebe Yohana chapter 1 lakini bali bebe bambuchira ta lafu kuya bose bambuchira babora kuba bana kurundu mweno mutsabanyola kuba in shijira lumukulundu yamba ya mukulundu yabula kubuchira bukulundu nakachira kudza khola ni kunyola ka ini kwa kunyola ka wata hani byaba na sikira fasina no mwana mukulundu na wale siawera akwende ukulaba no terehanga maonde kudede simwa nelatao oka da borindro mukulundu wa hole khola zwinya hano hole ya habi chawo chiru yes mtemo na abahala banyasaye kyambwa bamahwaka Israel is a chosen nation nyasaye yachagua enyumba ya Jacob oba bateule nesingalu mame Reverend Abwana kate fumalo kwa afwezi they are chosen halangwa ne halangwa bitiramu machai kwa mwana wanasai umuderwa Yesu Kristo oye bulwa munyumba ya Israeli so nyumba ya Israeli yareta obuonia musiano munyumba ya Israeli abantu kubona nasaye munyumba ya Israeli nyasaye iyeja extenda embabasi kyae nga muhalabani yabora sakiro enyola mbulano abantu bali bamataifa abali besialo beholo babanga nasaye bulani sai no mundu oro esialo ni ulota amanya nyasaye ndio mtu wa mataifa lakini wama nasaye yehola kwa mwana wa nasaye so kulinde babasi
lo trajo lena ya wina ya Israel. Israel. Ya Yesu alula. Halejo kisa no bola ngo Israel ni first born group bola ngo Yesu. Yes. Eh. Bueno. Apóstol Juan. Wow. Abuelo. Oh, si kama kawaida hizo kwa la manchi ta. Wala manji ta. Hapo na borano. Period. Yes. Shigalore bromhana fue. Mara fune shingana abantu bawone kwa. Shingana la bakaba bose bahabola. Bachakulwa. Na shi lokubera wachakulwa mutala moyi. Shingana babore muno no kwenga ko on the spiritual aspect. Nokulambu the fact that wachakulwa in the Nyasai, you are representing the seed of God in your family. Katomana yu mkhulundu na matsai. Nashiro kuhoni watawe. I think Nyasai nyanga kataniba wachakulwa muitala mwenyu, shingano muhonia, apply wisdom, namba hekima, kumsiano yungulundu, mkhana yungulundu, muitala. Chichira nalonyola mbu omundu waone uwa watoto lakini waone uwo kata mitala mwini shibulona hangata onoma nyiri sieko yuwa olondi yalwa Nyasaye nomba olinde DNA Nyasaye matsai koko kenyana witsurere mbu kata nivo olwa hataru na yuni waone wawe jina mitala mwini. You are chosen, yes. Olinde sauti mitala mwini. Lakini still bado shigana babore mno juzi. Sholinende obinyali wokufana shinga na manipulator the entire process really kind of because salvation means light. Very correct. Na ni were firstborn in terms of you knew one boy you know mitala mwini. I think Nyasaye nyanga olainishe bin fulani mitala mwini so that abantu balimshirima. That's why I think Second Peter and First Peter 2:9 walagambu we are a chosen generation, a royal priesthood, a nation belonging to God. Walagambu we were once not a nation but now we are. And we had not received mercy. Wane ngetimba basitawe. Lakini lana kwa mali onyo. Na shetera kunyola nishina. Kunyola kutanga asya okuitsomya kwa mwami okola mushirima. Noba noli mitala mwenye kata noba wale wakarano namba wasita. Nomba wakonkubine shingana lora every na iwaone kwa uloma nyiri semu olumitala mwishinga na authority spiritually lakini kinyana o balance bintu byoso manyengu yushinga na light mitala mwenye you are chosen kingana ulibulo la Israel na ola tonda wanyevi mitala ta barambo abanalia yalobole ngala bishop ya habola period. Bishop kumeta ko shindu chiranga kizakola apostola wananga ni polishi chibolanga nga kiburi cha festival. Haleluya. Kiburi cha festival. Haleluya. Festival shingana kuranga festival Nyasaye chakula Israel. Na ba festival. Shari Israeli na wicha kulata. Ho niba wibuluhango uli festival.
kulindi chintu chine mashitsa mwiri wekiburi inze ne firstborn mpaka muhabe ona ikuba lili hango ipande witso loketse kubiri ukori ubona kitene firstborn mpaka baka batsi kuhaba sikiutsira mpaka utsira ngoma lo ili yaba kuhabe kuitsa ngole rubore nimeka saini yani ulina kiburi chine kashinde kandi wenya kuonge kole ipati yoyo ama ukuli roli yoyo kuli firstborn nisho no nyanga kata shikira lui bulo firstborn wabana barulayo kuruma barulayo na tawabana barulayo nikuli bana bipanga iwene alafu mundu apply kwa firstborn you did not apply to be firstborn nyasaye mwene yakuchakulaza niwe nuinyola kama unitala ero nomba mu family yeyo wibulo uli firstborn so katukananga play role yo umanye chincha kulanga nga atsimba basi kubantu boyimira kira kwa wala mundi na firstborn ni leader firstborn ni kiongozi na alinende bunyari fulani mulitala yenene ko bunyari bwenu khaburumi khala mwingiritsa kiburi na nakachiranga haribo shingana bakamba abona unyola mundi alango mu family kubira wiwe nyasaye nyanga honye family munyola iwe bala kwa kuhani family no kuhana no bantu bayenza kuyo balole nyasaye bantu bayenza kuyo balole bwimiri bule kulo nyasaye wa yani wao ni nomba wao koka yone okoka mwitale lakini una kiburi kingine na umeokoka lakini ulinenda kiburi hili mpaka bantu bachenya kama hii ndio wokovu afadhali hata niwache mpaka wache meli family yenu hakuna mtu anaweza okoka kwa hiyo familia kulondakana nini machocho kuli firstborn abuja kulondakana mimi machocho kuli firstborn kila kubuli sana nilwaza kubuli sana nyasaye anyanakuchakula iwe akolange kwanza kuokoka kama alafu unakuwa firstborn wa hiyo familia sababu wewe ndio uliokoka kwanza na sikira waokoka na nyasaye akubarikia yako habindu ya sasa yenyanga kuhonya bantu bali mwitala mnumu waokoke wapale wakule kwa hii mali Mungu amekupatia lakini wewe bwana paka ndalo nafasi boni ndia mundu reverend halini mundu wakuli hango nombo msago kuli hango nombo panyo kulishi kuli malika bwana yeyitsanga ni chai yeye mutamuzi yeye kwa gari yake anyala kumwa ichai na bantu bandita yeye ni firstborn ne yaokoka yeye ni firstborn na ameokoka ichai yeye azobele mtu yizene yo ahora timindu bidiyane akamana nijira mutoka kweli ba mshero yitsa mfukuri chai na mshikome na ngera mutoka kweli na tunilipo mali yao bakana babo baliho bayi babo baliho you see asia ali anapota shitire yao koka na ni firstborn in special ni firstborn ho firstborn we firstborn lakini ubona kwa special kuliza bandi ta iwe shwa kulina fasi kuranga shikira yo apply ta bana apply ngo bana apply chumani bana bipanga imuni sijui kuongoza huko wanatoka ngapi lakini kama wangekuwa wanajipanga huko alafu ulimulia apply zote nyako firstborn ulimulia ndio kwa firstborn shinache kira isaru ni bakupana nende ya kopo nende ya kopo munda ya mama bakupa ni kwa firstborn bakupana kabisa kwa firstborn shikira bena baliba manyi bashiriya baliba manyi nasara na bora mama manyi batai makabirika kupana munda mu kapana shirisha basha shitira banza kupana munda bakupana ngaba firstborn muni kule mwitaro ni firstborn deranga kiburi shindi atilene firstborn baka bandebe baka wenya wiza kosi kamera kule uruliza ushauri mwitaro atuli firstborn Shula anataka kwa ile kodi yake kidogo. Yani unataka tukupigie magoti kila uli firstborn. Hiyo kiburi hapana.
kutuka wanu umanye mwangaza mulitala umanye ulele nyasaye mulitala ulele mulembe mulitala ulifa fast born mwenyanga indisho nishi molomera kumukoka ko fast born mara nyingi mbole shibeza sana kiburi tawe babeza kuna fast born babezanga nishindu shabulanga katende yes itende yani mundu mweno ya kuli position yebo li fast born tawe sasa bulalianya la kubola mpano naona ya kuli position yeye tawe yeye ila muhali yebo li fast born tawe maonyo mundu mweno yo khali nikaba mu contributor bindu mu family umutisendi no shina mwanya mukole muyinzi abula khalishanya la contributor udefa mai khole ayingane umutiko ya kumuomba umbule kumuleba bindu kwa basi kunoleza wajani leza katende shikira wanga munyeshi mwenya kumugujira kwa fast born trap shikira kwa shindu sasa makhole haya wache mfanye na manyanga paka mwenye mukhole ndi mukhara nalo itsaye baso mwenye mureba ndikawa murulitsere fu mureba shikira mupembeleza kwa mukira mwenzi khole mamurebe bindu yotawe kwa ni technique zero kumenyana ori kirende swali yo mulori handa mama risere swali manya yo hasi binanga ngira handi ofunya harano Exodus 22:29-31 ibolamwe the firstborn nso wamlu bichu the firstborn were given to Yahweh, the firstborn of clean animals, and if free from spot or blemish were to be sanctified after 8 days. Umlori areberari hare firstborn yabese bwambo kunyasaye yali mwibila ho makoso koskosi. Eso wale ndino mwese hasibara. Kusina ya wabula firstborn last time wabula kurumana wa mbili no wanyasaye mpaka yeini nakashibolaza kuriyo hari eso wale yareba ndino kusina omwana ye wa mbili wa yebula yali murema ni mwana wa hairo kwa nyasaye kusina sasa nafikira na wose ya mwana kanyasaye nyala kukamanya tawe Ndaga nene ya somere. Nei bola ndio. Bola ndio 22. Exodus. 20 umesema 28 29. Bas. Okay. Somo kulo. Somo 29. Muliza kumba bihano kurula ko lichesa yenu. Idiba yenu nende makura ki misaituni kenyu lomuliza kubanu mwakamana kuchesa liza kumba bana benyu bakulundu kuibulwa bishiyayi liza kumba shimuli shenyu shingombe shokuranga kuibulwa nende shimeme shenyu shokuranga shilikondi leka shibulwa shisatsa shibe na nyina washo kumatuku sapa mamumbe kulituku ya munani bola ndio yani lokoranga shi pindi chikobola mundu musaza no shindu shisaza shiura chikulungu shenye kasi shibe consecrated for God yani shitakaswe kunyasaye bahanga kunyasaye chijera mundu shindu shisaza no mundu musaza is a priest mu family and ni priest yani mundu ulikolani numusalisi numusalisi mu family na yahanwa ngo kunyasaye na nyasaye abolanga muhenze shimshene shibula kubona buchafu no shibula kubashire mata now this was inyangi yeli mu lindakano yikulu na shirema shishamani yaze shirema shumbili ta mtu anaweza mundu anyala kuba mulema mumiyinzi ya washama la mundu nako la bindu bili busiro abola uyu washama mbili kwa mulungi zatu
ani viungo vyose lakini uhola uyuwashama no wale makana wale makana hena mukari mwemwe ya mukari mwemwe wale makana cyari mundu wamakuba kari bulungi tawe naye yimolomeranga kintu shirema kigule kuba mundu wakoyana mundu watanda na pana molomera ko mbili tawe ulako mundu watanda na mundu wakoyana mangana ke mundu wayokana washama kana mweno uloyokana nyina kumolomo tsofyo ofyo kali abula kubusile wanye sayani hekima alikuwa hekima muyetawe wabumbukhana watalakana yonye saya ukamuhimu eno yetawe mundu musalisi witala tukana abe mundu muhoma ya mundu muhoma abe mundu nyala kuba nende hekima mundu na shock observers mundu nyala kula kale muhoma litoho na poitsa na tsiminya na ilai no mweno ni mundu wa shama kana ta shama romera za kumbiri ta yeah seven jawo de milei ne no kunyaso kumeda ho no bodambwe ndali liwa bore sibiri menye kuma ko bya bombe ni inyobo lambwe sibidebya katobu mwana nari o nende obwe mafulani bomviri nari omubulo emberi ari ndi habitanya sai umwana wemberi ulwesyo silas esi okure mfulani mubiri kwaya mamungira fulani sinyale umalai habichechera echo first born ulwesyo adonga kuboma nemberi nesinzi kwalo kumanye amobulo teres waliyo okwero manyimbe nyasaye sindu siyesi abalanga ndanga ni bolambwe siumanga mu mayana siri perfect yes ulwesyo nyasaye na kulonga kata no bere nende obure mafulani osisi mbe wa nyasaye mundu yari perfect na handi nolu olwa ulo nyasaye nga omwe ulo lwembe ulwesyo ndaga ni bolata ni chaka mu stawsi ya mwanzo Genesis so kambwe mwe nyasaye yalonga sindu ni nyasaye yalonga kuri sinzi yalingana abola ngambwe and this is good so es winso nyasaye yalonga omwana omundu sibe nesilai otejo hanawe mwene no lingana wakona mwe sikela nisiarema otateba nyasaye nyasaye siyenya umutebe no kuwebasa nyasaye ngaliwe ne habicha nyasaye kiri kumwana oyo ngaliwa ali so mwana wemberi ninyo bolendi ukwado mayokodo malimo kumawaka Rubeni yari mudondo bani watasi mwana na tamuberese ya habi lakini ya bere isi amberese ya habi ndai mukudoba yakoda makuwakata akatahoera niyo sikela rebe na bona mbwe obure mu bao owo holeta bichi tahoera nyo esi ndisonye na abone wonyo kure mu emberi wa nyasaye lakini nari mudungi nafikirwa nyaso kubalendi ni marisa huwe yobwe no lingala mustabosi ya Genesis sio kada tunde saba no lingala Ruben ya rumayani na hanina tahaveri sakudu wa Ruben esukwa kanyore habi chini chukwanyo no bitamuli ulo lwa Yusuf kono no lingala Ruben ngari mu ya mani ngaro kubale mwana emberi ya bichangane responsibility fulani lakini bwana munyunye mkanda tunda sabunya ndwa habiri na chibiri ibona mungali benyo kuita Yusuf Ruben niya wala kulongo mwana emberi yema na bona muteta makuswa hedi sama banga kefo kucha kumutu kwa Mungu hadi atanga juba chabamu kusa Ruben ya umao omwana emberi sakanyango anyenda wamu bwana bali ndo budondo bani fulani lakini nari mudana mwana makuwaka ne kasa hadi yari achauri ngada mubwina na nyoda basi yani bawo koro bukora wa mukusi mani nara anyacho ripota kusimwana Ete uleo na si liere de makoso mabora omuhaso no yebula mwana zo sirema na bolangari mbarari nende bolanga bari self esteem ya iliasi dala no so pero mstari kwa bikabebe sibonga kunya saa 22 19 to 31 oh 2219 okay karano marebo kai karimbwe kwabola ndula mala man kwazi yambara imubene mwabola mu discuss mbwe omwana wa mbere no wanyasaye
ni mwana mbere unaruso unyasa sakaya be honde makoso koskosi nisende kulamuremo haribi kese mwana ngauno sakwa nisiwe nebe batakero wala bari sobure ne kumala bana yasa akaduzetere akaduzati yizi ndemo kanisa Mungu yendikete kabisa abora te akanyasaye otateba hadiba akanyasaye o abunu gatyo no bana abunu gatyo era nyasaye amare ngwendike Apostle manesi ngwendike Bujipiti ngwendike semwe nembe chomujipiti mwa kazi kabisa menjipiti wakumuleta ngwendike Shingalore evere Bara Reverend Aburulei bu karibu lazima okulove ni wale makumbeta wale makumima wale maku communication hiyo ngana msiana mwana mkululu mtala na ilinye lokobola Bishop Malendo Laigoyo mwezi wa munane nomba wahane abantu bamala bashebwa abitirishi atirishi usebamwe munane mbara Western Yoga TV ile Luhya ino mana bafweshi ngana bakanga kulano okonye litala liliyo na nolo mwana mukulu litala umweko kuba kushobwa tawe kushebwe era noli imbere w'abantu abantu bamanya abasasa bashiyoshe washebwa tawe kate point chorusiaka Bishop ningora ndakoleza kushingana muri sio arebi munjira indi Nyasaye kandi achiritsanga isubira lero oli bana baba niba Nyasaye mwene nebona mumbe shikuru bihuru byose ni byanje na katukana rugula kuba munende ukora ngubusita na Nyasaye the same Nyasaye ne ukohere mwana amulema subira Nyasaye achiritsanga litalero yenyanga kumanya mula muharuyeli kuli fast born khaniba yalema mula muharuyeli no shumu hamuharuyeli ta so munjira indika kwekizanga dina bana beru bakuli nabo fast born bakulundu matala khali niba Nyasaye yamule khulana hali shirema abeni nafasi yeye kuli fast born khali niba abilibira njetawe mungula kumbisa inyuma yetawe Muritu nyume mzigera mbona uyu ne fast born weronye saya mbezanga muchingulanga Nyasaye ashiriza fast born khaliba achendera ku wheelchair yitse ni wheelchair yeye yitse mukutano arudze maoni keke ku fast born kula ko yetsana Nyasaye Luhya lakini nukumbisa idia shikira second born na alibula ina alinitsi suit na alinimetoka na fast born ali ku wheelchair yani yeye mulema and then mudara kumbiria then hande kumunaka malako Nyasaye omunjira indi amuli litsoyo akawanende low esteem ta ahidara watawo na akadara mwana wewe tawo eshini shilombe Nyasaye na shingana pasta uli bintu byose bya Nyasaye lomba Nyasaye bola it is good ko Nyasaye yenye mwana wa bendio na Nyasaye mwene na uli nishibune kula riba na Bishop abuli makoba Nyasaye ureba mutara Nyasaye mwene ne okizanga ulolanga ko first born bachiritsa bani bali bosi first born try to be the best you only first born uchiritsa kuba the best shikira first born ni wa Nyasaye na ni bintu bya Nyasaye lo muliraka ni khululo abantu benya kutya Nyasaye banyole amsamaha basinza tsimombe basinza makondi basinza shina benya masai shikira masai kulinende bulamu na bulamu bone bwenyanga kwitse bokitse tsimbi tse bantu na nikala kama masai ka khalika bantu masai ka uko masai ka bakuka masai kitsi ngombe kitsi jirishitsi kanya na bokitse tawo
na neka chemera Yesu niza ni yibulo holy firstborn naba a perfect firstborn alalera wowe nyumulitala mzima niba alaba soba abe mundu abanyana kulomba the right judgments anyala kuhana mshauri bulai yani mind yeye bulinyanga mind ya firstborn bulinyanga iyo katakana ibe soba period. Uri muna muherwa wenga ngarura ya Western Nyota TV no usanga buwange uri haburi biseka mabino orera abagwe cyangwa bafaro bwindi ukabahani kule manamara amakwa karake indagano usanga buwange boba nori uri kulondokera kama soreba maswali sana sipindi si Amenosanio siburi haburi Jumapili ochaka saa 1 mpaka saa 2 chechuri kwa maraiba ya firstborn mara kuchoi marisia omosi kuno mara ndo isiwi kindala ku marisia ibaha ene no nende amaswali reba na kugonyera okusirisia kenako okurira kungangarira ya Western Nyota TV kabya hola byo mbori muno kwalla nafu kumera nesie Priska Achuki Western Nyota TV ano nio Rio muno.